Dobar dan i dobrodošli na našem kanalu. Danas želimo vam predstaviti novog uređaja od Zeusa. Zove se model JJ i sad ću vam pokazati njegove performanse. Krenemo prvenstveno što se tiče glavnih programa. Uređaj ima 3 glavna programa koji su već tvornički isprogramirani. Ravne plohe, geometrijske oblike i preplastifikacija. Običnim pritiskom dugmeta se prebacimo iz jednog programa u drugog programa. Oni jesu tvornički već isprogramirani, imaju takozvani default vrijednosti koji su programirani. Programi se mogu također promijeniti. To uvijek ovisi o tome koju vi vrstu boje koristite. Dakle, nisu sve boje iste. Neke imaju veću, neke imaju manju specifičnu težinu i prema tome morate vi namjestiti programe na način da vama najbolje pištolj daje performanse. Konkretno to znači, primjera radi, u programu geometrijske oblike. Dakle, imate neki predmet koji ima uglove, ćoškove i tako dalje. Aktivirajući, znači, ovo polje tu za kilovolte, možete promijeniti napon. Napon vam je potreban u slučaju dok vi transportirate veliku količinu praha, vi morate imati napona. Puno ljudi zapravo se zbuni iz razloga jer ovo je limitator napona. Dakle, maksimala je 100 kV. Ja dok imam puno praha, stavim ga na 100 kV. Ako prskam manju količinu praha, onda smanjim kilovolte. Također, ako koristim metalik boje, pošto se metalik ovoga puno prije nabije, ja onda mogu raditi sa manje kilovoltima da mi se ne bi stvarale kratere na površini. Također, kao i na svim aparatima, znači na ovom polju tu mi možemo naštelavati količinu u postotku što se tiče boje. Dakle, da li ja želim da on meni baca malo boje, da li on meni baca više boje, to tu njemu naštelam. Sljedeće što mogu je raditi sa strujom, odnosno mikroamperima. Struja je jedan od ovih elemenata koje ja koristim prilikom špricanja, s kojim ja reguliram način kako da se deponira prah na površini. Dakle, konkretno to znači, ako imam određeni prah koji ima puno punila u sebi, a to netko koji lakira, koji se svim godinama bavi, to osjeti, ja s njom reguliram način da dok to nanosim, ne stvara brežuljke na površini. Ukoliko morate promijeniti brzinu transporta praha kroz pištolj, to radite ovim dugmetom tu gdje piše metar kubnih po satu, pritiskom ovog dugmeta i tu možete si naštelati, znači, količinu zraka koji onda transportira, znači, prah do pištolja. To je što se tiče pojedinih funkcija, odnosno parametra koje se mogu naštelati. I sada ćemo u sljedećem kapitlu razgovarati o specijalnim funkcijama, dakle što se može s pištoljem sve izvesti s ovim JJ aparatom.